Mama, good morning. Eba Attention TV so akwese see social media out so a na sabi ye papa mo asofom ne mpanimfo ne MP ministers bi e wo so no na wotena so na wahwe senia ubesi akasa na wanhwa wo kasa no 10 years later no eba akofa ne aba bebo akere wankasa wo se wa waye mistake we papa Adom Kyei Duah interview bi o grant ye na wo kana bra bomu nsem o si 20 years okopie Nigeria na okopie nsuo frefre mame wata wo de ma yenhwe video no kakra na me ne me papa mo endi hunsa wo so na mo at the age of 20 bremu na me call Nigeria otaye be party da wo tu sa anamo no se wo call Nigeria me hwenya na me pebribi mehu enti sa bre ne nyana no na me gidi se bribi wo ho yo Mr. Adom Kyei Duah me pese me busa o se sa bre na wo 20 years na bia motia ne maame wata ne sa nsuo ni sa no ma no nyina na wo kɔ hɔ no sa 20 years no na won ti Jesus nka na se no wat Jesus nka de na che se wo no setam na ni se Jesus story ne met ti nananom de na tumi wom ɛna wo di nananom achi ekokɔ Nigeria ɛne chad kɔpɛ tumi no ɛna wo enei wo de yɛ adwuma enei sunsun na so yi nananom ayɛ no ɛna enei na wo bo Jesus din a wo ka nsɛmbɔne fa nananom ho me ka kyerɛ so wo yɛ nipa bɔnefo nananom se men kan kyerɛ so sa bre na wo 20 years ne de ntia nananom no mu yusu no na wa adwen so a enti no mu yusu a wo mu hunu de a wo betimi de o maye enei na nananom aba wo so a mo de wo yɛ adwuma ti ka kyerɛ Ghana fo nyina sɛ tumi na wo de yɛ adwuma na a wo abetra wo tentan kɛse no so sɛ wo no sa bre no ba bia tumi wo bia kɔ hɔ no sa tumi na enei na wo de yɛ adwuma enye Jesus tumi na de yɛ adwuma nananom tumi na de yɛ adwuma enti kan kore ne gya isa nipa bɔ ne sɛ na wo yɛ no sa ta mo maame wata nsuo fra anadwo 12 o'clock na boys yakɔ yakɔ fra maame wata wo sese be wo twepiri maame wata sa bre no na hwe ni ho wo ahunu hwe de a maame wata se men kan kyerɛ sa bre na wo pese ohunu no na wusua na sebe unyansa ni soro enti no oba wo hunu kwa abefa so de na yɛ adwuma enti wunyi ne yei ɛna maame wata sisi so aba be wale wa de wo yɛ adwuma enti wo se hwe no de na wo so yɛ nipa bɔnefo na kyerɛ sɛ won ka no korɛ hwe ni hɔ na so bolo ne ɛnoɔma na wotɔn ɛne stickers na wotɔn ma wasɔle ma ne sɛ ɔmonye na ɔmfa mo ɔmo ba mfa protect na efire hene hwe ni hɔ de na wo so ni hwe enti sɛ bibi wɔ hɔ de a sɛ de nana ntumi ne yɛ adwuma de a ɛne ne anka betima kan asɛm na afeva wɔ hɔ enti wa mama hunu sɛ sɛ wotu wo frɛ maame wata wo frɛ nsama wo frɛ bosom enti de wo ka bia no wo ka ne ka na de akyi kora na yɛ nyini de anim ana sɛ nananom tumi na de yɛ adwuma tu kogina platform so a bɔ nananom di ne maame wata na wo kɔ frɛ no no saa bre na wusua no saa bre so nse na adwene no so sha ɛna me dede saa na me ankasa sɛ tumi et kora me no nya me kura abɔfo suro me me da asese wo jebre me ekwohwe video no ne ono anem mu asem na konfo asori de babetian prophet akwaba ejoso papa labi pacho akwaba se apombo ko bibia ye okay papa ye kwohwe video se wo hu emu nsem a ekoye na che se mo ya asofo eni eyiye wo se enye nsem ni nyina na wo se mo kotena interview se ebisa wa wo kan na yo be da so mi che ti for me adofo nyina mama go the street echi asore manyina kasa aya di mudu pa tire se tekra mampro ya wo kan na very careful say no be bu aten e na di ko mu de e no mumzo bi ene ho ye pene ho tie ko yimba ne fie mu ba no kasa bi wo ye hu e Adom Kyei Duah no ene se o kana bra bu makosem na ode atoto na nze cross an ye video bi se na abrochefo nya asofo hwe na eni kwaso kutua tight ena tu osaka so no onye sofo ne kase ya o property ade a eho edu etima asofo timo mo de ebi ne emi akojo da ne obi ni me de o ka se na ne timi ande obejimi enti ya papa Adom Kyei Duah no eye nipa ben ni so ka papa one na ni afi oyobi o boye pani onye ye age mi 40 la line no nye age no akye kwapo adwe na ye hakakra na yen gas dem ya dwenya yen anka yen po yen fase ibeturu fu beta kwa se asa na bata bontin ene edi efutu kakra de ema no eye wo mo ba papa Adom Kyei Duah no so for bia obehu overcrowded
na ukasa u preaching asesa and as a value JB ebi mo ani say nyame okay ebi so me say nyame wow because ne pada kroba chiche bi say pada ne nti oton ba ko bi 10 cedi no eja ene oba ene onkonkon do to pada no me say the Father and the Son and the Holy Spirit e go fi nipa bon say man so ban bon say pra me so be hu obi so pada wa bo bia ne hu nyenyenyan ne ho bon ne hu nyan ti say nam hu nsu papa powder yeah 2 but the same pada ye kan ya e betima ko say are am obi the same pa so bonu ya omo ya man foko ne me betima ko say are am obi so emoa no ma ti say so banku alex banku eno so betima so bi are etumi so bi are but senior all kan akosem eso akosem ene sono so that say eso testimony obi difa ne empabo akode en ho obi ka ho asem but ye kan say conform abe challenge no eye na dwenko ene so pa mi chebi aso adwenko me kama akosem na fa mu nsem say ene sa briwe na my mother ni yusu because bra papa do chebi a e ko Nigeria no obi ani ho okay owo person betimi aka owo person odumi nka any choice but ebia oka am motivate obi because a platform yep we hwe kofi oduro oba first no o preach pa o preach salvation o preach papa preach ebi okra so for cry do bia ebi motiai thank you but na kofi oduro abekose o preach madro so nko a wo shebi kra o tumi se do property so e chiwade so who say chiwade chiwade Onyakopon altar e carry to me entina so fu gina ho a no e different obi ani to me say bra wa gina ho no oba ga se papa dia we enye no e say na president e twam president ko apon chikura no ka bo ni pakuro onyina obeko na emo won be gina ye won mo ba chi se president ka de tuma bo obi ya de to me bi Onyakopon apon ni to me ni bi e de amano and our son so assignment to me about the mandate say is our leader. Okay. Is a servant of God. So when he's preaching, when he's talking, nobody dares to question him. Sunday school now where there you have right to ask questions. So what say because of the free properties where we now calling papa, where them say bra kasa can see. It didn't send me why you can. Because of signing the money interview on one TV so. And not say no me nipa 25 in the one day and no muchi tonto and a ball and a suman so no na embra thank you papa ya utima fu dwen tam me na muchi tonto no and anybody beside say papa e dan be mu and no sere say e o de o ya kola enti by your words they will use to judge you onuma say they use to be able to eti me mesa papa Adom Kyei Duah say property ne so won say o se nyame mas no enya dom ne saa ne kokora bom no benya ye ene wa benya tiniti mai ne de enti tibia no emu ai ne de ena wasoma we akokana say yenche no da ne se me hwa branti a okọ koye ne look alike papa no okasa okọ na nimu no papa ne lovely Adom Kyei Duah kire Kofi alo odo said papa ono Adom Kyei Duah papa kra ya igbeni so that say ama boy no so ko kaso de nim but mo nchenchen no enkita sa adwe na papa ni kita no ena before the videos be pia bonten no eye editor ena be file ni nyina no ahwe say ba bia mfumso na yi afiri mu but omo yin firi no de be shem no mo de aba bonten nti e was certain mistakes bi wo ha editor de babo amwaye na asamba ho an ko gina bi nka bi ma wo eye wo na wo kan e na ono so de aba so that say nti papa Adom Kyei Duah challenge so facing na o kan life history de ba bi wo a eye mfumso ye na ye wo dem 25 ye pie ye work no e na e babo me se me mra
nti se kwasi awia be ka se wo baton no be challenges oboa obi a nanum asem na ye wo Saturday abewu Saturday probably nipa bebelewu kwa me nkoroma wu Saturday so enti wo check san sam okeka ena obi anya charge tua obi anya iseye owi ono no akasa ka me de me nya sofo enti nsem bi wo okeka nipa eben no after so we property no they can go to him they are just papa am say had nya ya akasa mo kan be ye firim teenagers ebra ka say oye gay o ka say is not here to announce say obeka say no kra na nya no kre no ebe ko viral but in performance trans was ade we me yin firim and no more strike cut to sa video no so be our premier bia ye be strike o quickly and a YouTube for one more year free ho in same you are papa Adom Kyei Duah beka but at the end of the day e be affect no onu ni wa obi antimi handle asore no ni ameme won say e ya akosem na oka akofrefre tumi di akofrefre o e bia se na comfort challenge ni say omra botin beka no afese wo mu yusu no e ya de a comfort jira no ananum asem so ogina ne kon ho enanum asem so e no odi yinaten enti meme na me ka cha papa Adom Kyei Duah say mesre no trimuda de e wo property so na emu asof bebiri abako papa konfone say tama papa ko frɛ eye ma me watane ade no kan that time na wo sha o 20 years it is that time no eye ma me watane hu say ne mfin so anti wo ne ne meye adwuma nti say wanyini ni mo e na wa ba be wale no na one ne ye adwuma nti won tra biase nyina no won ka say eye bosum anase ma me watane wo because ne niema wo ye powder o ye nyina ne sa mame wata niema no ebo ebranti esi ano onya Ghana fa de na wo ye no papa konfo no ne waka no ye no kre yo yes after the nyamia se me dia bia na me da nyamia se pa isa se nyamia se dadie e na mo do anka sa we abrabo e carry weight papa we asamwa aba yeke na me hwe bibi ko mu se wiase no de obeye bia no eda wanim okay ati krobia menim omokrafi bi omo to de se eda wanim kroni dino no eda wanim okrala se kroni mu bede e freho eda wanim oh na ye papa Adom Kyei Duah senia abrantie eken de bia me ka se obehu se obi yodifo obehu se obi obi etfofo obi a to be ye dem sunsun be na edi akire ati wo hia obi na ka se ma me bra tama o ba me hu se na baby say obetumi abo odin abo kura ofiri so abo bibia wudi aduane anra kwa wudi yansa wo ye de obetumi aka akire na mom enkyere se sani pa kro no ofiri nyame because akwawensanfo kura to mission kom yes anano benam kaneshi me comment dress it say ebia obi a ma dress ya betia ka ngetafo but okoyinsani bi e can se man shock no se twe odi focus e pa na etwa mu bitwamani na me hwe di na me twe anti ehwa na me nya ehwa na me tie ne se wa hu anti enye obi ohu ade enkoa na e ka se nipa le nyam nipa sunsun ma edi akire wahu esa se so ka ba se ebla po mo ekọ baby a na omo ekoka nyame asam na sunsun beti abofra bim edi edi omo achi
can say we yam for munti yam for now. Paul who said abofrano momunya kwan enye ne efeso mo yenti otiano ama honhom ni free ni buko ba na asam na abofrane kan ye den eye no kure so anti ye wo sunsun bebre a eyusu nkofo familiar spirit a eyusu nkofo so wan mompa ye ma onyame ama ohuru ambie wani a obeka se we de eye onyankopon ba na nye onyame antinia abrantie no ka no fa baabi no me sra ya baba no se mo hompai ya papa Adom Kyei bia na se konfo no me se papa se asam na abrante ne ka no ma ye hu ni se bia enya sam papa ana se ne mum e be se hompai then say some no kai say onu onye sofo na obe dey abo hompai as onu so nam ne different you and different channel kra and my because I hear one so we have some for ya wo omo malam for and ya was so for line be no dim okay omo ye hu line a wo ye de be odim nti say ye kan ho asema ye hu say oh we sala we odim de za sam we otumika enfumfo bi anya den embra bi anya den enchechere no but wo onyame som line ne de emra wo ho enti ye refle ne say ne samwa oka no so oka bible say de nipa dwene no sa no te enti ne sam bi a ya wo gira platform a eya oka no dachi ye besan de abaiden abuna ta yan samwa ye kan ya de ye bu ya ten me we are make ya atema make emre bi ba ye be play back wahu enti say me ye careful to with that platform so na say okanya miasam ana wontu fu bia emrantie na eba no asofo nketo na eba no ye betumi ayede ben asay nkran na ye tumi abe pick it up e dinya meduma na ayede ben akoba bi say fei buwa in somebody buwa tumi wo say entumi bua attention TV so na ye share papa no say papa Adom Kyei bia ye sere wa ma ye hu ba bia o anase me ye hu liar udima omo tenase no mo sim kondwa se ya wo mo de obefa akabi ama ekwe ntwa na me ne prophet Eric entry ene ye papa labi e trance edin komo ya me ya do e be sen share bi makra